Butang iba lang. Kawayan. Iloy. Iloy kaya magsulod ko nga tusik na sa dalom na. Tiga hindi sila kay go. Hello, good afternoon everyone. Ma'am Raquetera Angeloy, Ma'am Jeneline Vlog, Ma'am Marisa Vlogs, good afternoon. Bell Support, Arlen D, Ma'am Jen TV Mix. Thank you po.
Marisa Vlog, upo. Umuulan na dito ngayon sa amin sa Negros. Ma'am Marisa Vlog, watching your video, ma'am.
Sir Tams, mayong hapon. Mama Risa Vlog, thank you so much. Okay lang, Sir Tams, ah. Thank you, kid. Gaulan di sa amon sa Negros, Subong. Ay, oo, gid eh. Bawi ka gid dyan, ay. Pero ang mga bawal ya sa doktor, sundon mo gid. Kay kabudlay, kung kabudlay gid ko nagamasakit. Alawas lang naton nga daan ang aton kapital magpangita kwarta. Gani tagaan tagit na iya chimpo para sa pahuway. Gulay ka lang. Pero dapat ang gulay mo hindi masyadong maasin.
Bye-bye, Ma'am Marisa Vlog. Thank you. Oh, ito si
Siya balay. Kalbo, parang basa. Hindi ako mag-agsik na. Ano? Kalbo eh. White balay. Di ba naman buwas naman na. May nipinitan eh. Hindi na tayo nakatalsik na lang. Basa yun. Ako na, gabi na mahog ko. Kaon na siya. Sino? Yun. Mahog ko sa mga panit. Ano ito? Bukog. Tina. Okay. Tapos yung buta ako na kanon. Gatong ibahaw. Hindi ko tama sa babaw. Aga. Gatong bahaw yan. Hindi ko panos. Kuha ko na mo tiging tunga nun. Kaon man siya. Pupunta nga ako ng lugaw. Pero tumay-tugay. Yung mga kaon man siya. Na may ano. May mangos. Dahil ko. Baka na sa bilugaw ka makaon sa. Gamyala. Hi, Ma'am Jean! Sir Tamayo, Boss Bell, Ma'am Rakitera, thank you. Hi, Ma'am Jean! Sir Tamayo, Boss Bell, Ma'am Rakitera, thank you. Oo, Ma'am. Hi. Sabog mo inyong area, tira, Ma'am Jean. Sir Tams! Bag-ulan tapos ulan. Gagaloong pagani oh. Dugay-dugay maulan naman ni. Pag-ulan tapos ulan. Gagaloong pagani oh. Dugay-dugay maulan naman ni. Pantasik kaya malamig dito sa ilang pero
Isa na. Boss Bel, dito ako sa shorts bed mo. Tapos, ay, madilim. Dinner. YouTube short, March 16. Dito na lang siguro ako sa long bed. Dito na lang sa long bed. May music. Ay, madilim. Madilim. Pero ito ako, oh. Dito ako, oh. Sarap maligo sa ilog. Tapusin ko lang ito, Boss Bell. Tapos si Ma'am Jean, si Ma'am Rakitera. Ay, si Sir Tams. I-play ko. I-play ko din si Sir Tams. Yeah. Yeah. Sakit na. Ay, busy si Boss Bell. Sige, Ma'am Jean. Bay ilang tong akon, Ma'am Rose. Opo, Ma'am Rose, kausap pinsan niya. Okay. Mga tatlong video na, Ma'am Jean. Celebrate my birthday. Happy birthday, Boss Bill. Ma'am Jean, gwapo pala ni Boss Bill, no?
Happy birthday to you. Day to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tapos na. Ito naman, ang ganda ng pasyalan. Dapat na video na Ma'am Jean. You're welcome, Ma'am Jean. You're welcome, Boss B. Sir Tams. Galigid-ligid ko di sa sofa. Ay, matulog. Bugnaw. Heart of love. Sir Tams. Dito na ako sa Five Video. Biyahing Dumaguete. Kaanim na video, Boss Bel. Sa gustong mag-swimming. 4 months ago.
Ay, galing pa. Sardinas. Gali, ito pag ano mo, no? Butang. Hindi lang. Ay, bas lalo pag mag-itching-itching na sa da. Lutuan mo na sa chorizo. Dugay-dugay. Lutuan mo na sa... Ikapito na video, Busby. Sequest Logbook Restaurant. Oo, ibang Ros lang. Ara lang bang Ros lang. Di lang ang sardinas. Sana. Naglubo. Dito na ako, boss. Sa last na video mo, boss. Unboxing, pasalubong from USA.
tapos na boss. Kay Ma'am Jean naman. Ma'am Jean, may harang. Sponsored by, ano to? Toyota. Start your impossible. Dito na ako, Ma'am Jean. Kahit dito tayo sa Manila. You're welcome, Ma'am Jean. Dito na ako sa pangalawang video mo, Ma'am Jean. Pangalawang video mo, Ma'am Jean, may harang, skin white. Pangatlong video, Ma'am Jean, ang daming crabs. Wala pang harang.
Kaapat na video. Di lang ako nag-comment, Ma'am Jean. Tuloy-tuloy ng play ko. Christmas is now around the corner. Purpose of the teacher. May harang, Ma'am Jean. Enchantor, Philippines. Enchantor. Ma'am Jean, hapat ng harang. Enchantor, Philippines. Another harang, Ma'am Jean, Alibaba.com.
Nandito na ako sa video mo, Ma'am Jean. Kumakain ka na chicken curry. Lunch. Parang Ma'am Jean, skin white ulit. Another harang. Lucky Me, Pansit Canton. Lucky Me. Dito na ako sa merienda na masarap. Barbecue. Ano siya ganyan? The fries. Kumbo. Dali na siya. Kumbo. Kumbo tawag ni sa amon, Ma'am Jean.
Hello, Ma'am. Raketera Angeloy. Tatapusin ko muna yung video ni Ma'am Jean. Ika-anim na video. Tapos si Ma'am Raketera. Ano to sila pa? Lima yun mo ang ano, Mang Ros. May harang, Ma'am Jean. Hindi ko alam kung ano to, Ma'am Jean. Chinese.
haba ng harang, Ma'am Jean. Sponsored by, hindi ko alam kung ano to, basta Chinese. Hi, Remix Music TV. Good afternoon. Another harang, Ma'am Jean, sponsored by GCash. Install it now. Dito na ako, Ma'am Jean. Magpiprito ka na ng saging. Hi, Sir Remix Music TV. Thank you. Kalbo pa? Kita na kita Remix Music TV. Shout out 10 million viewers. Hello, Ma'am Lynn. Keeper Cedric Dan po. Pabalik po. Thank you, Sir Remix Music. Oras na. After Ma'am Jean, ikaw tayo Ma'am Maraketera. Kahit na mag-off ako, Ma'am Lynn, tuloy-tuloy pa rin ang play ko sa'yo, Ma'am. Hi, Ma'am Malu Santiago. Good afternoon.
Mamalu, yung live mo, nakasabay mo si Belle. Hindi tuloy kami makaano sa iyo, ma'am, makatambay. Mamalu, dan na po si Sir Remix Music. Oh, Mamalu. Lagi nakasabay mo si Boss Bell. Mamalu, i-play kita, Mamalu ha, after ng ko live ko. Gumawa ka na ba ng playlist mo, Ma'am Malu? Wow, ito na po, Ma'am Jean. Tapos na po. Ika-anim na po na review. May harang po, Ma'am Lynn. Ma'am Jean. Sa pinakadulo. Sponsored by, Sige, after this live sa Remix Music, i-play ko po kayo. Wow, ang haba ng harang, Ma'am Jean. Pwede nyo po ba music sa live nyo po? Ay, baka makapiright kami sa remix ha. Pwede i-silent lang namin, Sir Remix. Ma'am Jean, sponsored by Sea Oil. I-try namin sa Remix. Hindi po kasi wala naman po CPR sa akin po. Okay. Mamaya, sir ha. Ma'am Jean.
Dito na muna ako kay Ma'am Rakitera. Ma'am Lynn, dito na po ako sa ano mo, video mo. Happy Sunday, 16th Sunday of Ordinary Time. Ito Ma'am Lynn, oh. Ma'am Rakitera, dito na ako sa pangalawang video mo. Yung trupa mong dalawa mong alaga. Time check, 4:04 in the afternoon. Mag-end na po ako. Thank you so much po sa inyong lahat. Ma'am Lynn, tuloy pa rin ang play ko ng mga videos mo ha. Ma'am Rakiterang Cheloy. Bye-bye po. Ma'am Malu, Sir Remix TV. Thank you so much. Ma'am Jean, TV Mix, Bell Mix TV. Ma'am Rakitera, bye-bye po. Sir Tams Tamayo. Until next time.